Ba se tattoo no bi da otwe so. Me twa so de bi nda. Afa na me pese me de bi tu so. Ba so e da nipa no oye no de ne sa be si utwe no na wa. Oh, there be dey won't be fan sense me twa. Won so me twa. Me sire ni mu no be so. Okay. Ebi tattoo ko metim kra de Ataa asase. Se utwe so no de tattoo na de na akodo ato utwe so. Omo de ye twa so wo ho. Unufu ho e de ye wo ho. Obo na mo di wonya hwe wono nso hu na oya bad. Obeda ye dem ma me boy nyina ada wo. Na be de na wo boy na bi. Enka hwe. Eka bibi. Ada tene se wonya me boy number. Se me boy ne wo dem ma ho. How akwa ne be si aye no. Me boy na kasa na me engineer ni wo kwa bebe so fise na me nkra ne bi ba me nchia me hu se so nyum asoro dem kra na. Kebe boa. Kebe boa me. Atantu be kai kwa anwom ba ko. Enwii ha. All the tattoos in my body. Abusam did me papa and any Ataa say she abim. No be afili Ataa obi ayadata. Ataa sini tattoos ne gunu hono. And then no ne ani ba bi din komo. Ataa. Enwii. Dey kan kra tattoos e gu ho from wanim to tweso to nase no. Dey kan kra tattoo no koye a o tweso no. O wuro ho nyina na o fe o twe no ho. Senete. O wuro ho nyina. En fa indication mi committee ahyaye. The answer obetwe. Ba se tattoo no bi da otwe so. Me twa so de bi nda. Afa na me pese me de bi tu so. Fe na pese bi odi bi to otwe so. But the wo sere mu ha ne de wa nworo ho. David. Me shanda black. Okay. Ketwa na me twetwe ye. Ebe da otwe na asesa. Ba so e da nipa no oye no de ne sa be si utwe no na wa. Oh, David, won't be fan sense me twa no so. Kasa den. On fan sa me na no se omo wa ibi wo. Omo ma ye tattoo da se mu nim sa akonya na ayi no mo da so no. Okay. Aha, nti wo da so a wo na na wo be ye den. On de wo na nyina be ye adwuma no. Okay. To be pe da na to nti be bi o pesa wo ye start be say to wo ba chia ni say. Okay. Aha, nti won so me twa. Me sire ni mu no be so. Okay. Atiase. Enti tattoo no di enti kura na ma wo ye tattoo de ba se na hwe ye tifo no watimi kasa ho. Tenase. Pinko. Shahoyi. Kade go there. Na hwe camera no. De enti na ma wo ye tattoo bebre sei. Eye me fe. Ana adwuma na me ye no suntia. Adwuma be na wo ye. Osa me ye me twa music video. Okay. So music video so de se ni ma bi se wo ho a. And all the twa video nya na efe. Obi hu like obi hu music video me wo hu tattoo kra na. O feel so do twa music video. Okay. Ana straight pan so no. Esa wo ye bad. Onya bad dia obi ka se ngey dia. Fi se wo hu na onya bad dia. Say straight person no. Ye no. Wonya bad wani nya dia huntimi nye. Ti se tattoo wo hu na ye stripper efe. Okay. So what you say? Anything na me ya me tattoo nga san. Na ya me fe. Okay. Na me ye ne ya akra no. Me obi waka say tattoo wo hu ntu benya aware. Na tattoo wo ntu betima ye say. Wo ka no kra na wo say hye me nkura me nsa nya bi nka ho. Okay. So what you say? And me tattoo na ya me fe. Nti na me ye. Ene ne ya akra me nya bi ma ya ba. Me nya ne se me gusu am ye. Okay. Ene ne ya me gusu am ye. So ye na nsia na me ye nche. The one son. Yeah. Ebi so da ma ha we say me ye nche. Okay. Me chi de to me ye nche. Okay. Ebi so da me sisi achia. So you just love tattoo. Oh yeah, me faint na me ye. Yeah, we do. Ni de obi be kanti. Kofo be breka. Say tattoo on. Me boy me ne nete. De me tie bia ope. Okay. Oh yeah. Ni tie bia ope. Ne ma me so nim me. Ti de me tie bia ope. Ti nya say bi ana me so me nya bad. Okay. Obi ka say tattoo on aya akura boni na we say. Ataa na akora boni wi ase a de na chese obi akora boni de na chese obi nya akora boni. Oh, so obi wa be ka say tattoo on bi o ye PS nkura na we akura boni. Enso nya sa na tie. Okay, say na tie. Me ti o me nya akura boni. Tattoo on me ho. Ma ye PS ni, ba me nya bad. So, ade na be na we busa say, ade na ka ye ka wi ase so bi ye bad na so bi nya brofo no ye nyusu twi ne ye biemu. Se ka so bi nya enka eye enipa no oniama bi a waye wo ho ana oniama bi na identified say nipa we dey obe kind of this type of person. Yeah. So niama bi a kire bi a waye bi ba so se wonye nipa a wonye ana say o ya nsamone ni ana odin nsamone ana wo hadwen enye sa so bi be da no wo hu na me che say Ghana nkasa na won say ye kasa eni ntina ye nkoso na no. Okay. Obo na modi wonya hwe wono nso hu na oya bad. Tattoo wa me.
ka tu o me ho nti no ma ye PS nti obeka se me ya akolabo ne ba nya sanete na me kokrom na nsin ase me ka enche na me kokrom na me tina kam na kra na ma bo me ti orange ba na me nsha atale kwa me tatu ni kune nsho ye na ma sha atale kata me nsa okay na me hye ni katenti esi me na ase okay ba na me yem kakra na guo ba ma PS me hwini nti me tina kam no na me ti akire nti me tina kam ma ye kona na ne papa bi ti kan ni o se ma me bra na me se pa che wo bra ni se na o tene kam me ma de da be jo na ba me se bra na o se me membra na me so okay na me sole na me kwatra na nchen na me ni didi nko se me sa o se me tina me so ya na me te na oni me didi nkomo se e dia na me ye adwuma be na me so oh me ye stripper say no so no so otwa me lolo fe ma ti otwa me lolo fe ma wan kokrom bi o si be na o si nti e be du na ka sa den kakra ma me o si wo kwam na o je me number to o je me number na o se me 7 number software wo boni di bi a software ni di bi so Madam nim so ya sofo. Okay. Nti na o ka ase me mbela na me na me pese me kwa na o ka ase me mbela no. Na me na me gene number. Ana o se adwuma be na me kwa asore na me so o me kwa asore. Na me se de nti na me kwa asore me so o nya bibia nti na me kwa asore. Me na me mpe. Yeah, me na me mpa asore ko. No so okay. No so be ware me na me so o me wo boy am ne nete. No so Sofo. Oh yes. Na me se me wo boy am ne nete. No so okay mate. Na o je me na ma so de wo be si. Ti e be di nkomo. Ti o si ye no. Ana ofre me dide no ade achi ofle me ana o se me te he fa na me so mete mete asese ana o so okay o ba me wo okay ana me see you ti baby ano no te won se baby ano kata me tena won che yin ti no baby direction am me de man no na enye wo ma ne koso wo ka se wo be dru me fie ti me pia bon ti wo so wo be dru me fie na wo gina me gate ano na me pia na se wo ni wo na me so fa mpa che wo ni yo no se so na o be ye den wo fi se me kasa me kasa wi okay na me kan se me kan se mete anraga ifo anrafo fie na me se sa na me se me so anrafo fie na me ti na oh ti na me chere na me ka say okay sa side na anrafo bi su si fie fie o sa na wo muti na me se baby am so mete no e no ta anrafo kwa na te wo na me ye de me chere na man direction na me ko fa na so mo ba na o me ye tu so fo tu nko mo so mo ko jogging e no mo ba ye na me ni omu nyina akọ ofie tina ye ewura dem no so da bi dem no muntimi wura na ye tina ye valanda mu na me ni didi ni nkomo no say ye no krese de ohia mo kam no je me number na so ne ne sofo no na edi nkomo saa na o ka se me mbra metina na nchen na me se wo mbla okay ta fe dem sole kotina na nchen na me ni didi nkomo ana o say me ye good pa ba obi be ka se star me se aye me hunti no mi mbua dia na se me ye bad na se me ye enya sa na mete so what I say na nyame bi na nima ne say na me sofo asama o kan nyina ye no kre me na me film life sa me ye me life sa ba me nya kolabone so what I say ana o se me ne wan na tina me so me boy ne kwa wode mama me frɛ me boy ne bai na se ye didi nkomo kekaka nyima bi ne mo kan nyina so ewom se o sofo o ka so wani ka o da be no anga se mo wani ani wo o se like me hwe mabra boye the nyame dome na me ye good pa like obi hu me ho na ba se gay die wonye by onye se nka ya de se nka ka se menya na se bia nka nyame mie ni ma ne mfrɛ me betena ne nchen ma ne nka se sei me ho na ma ye ne sa by me kra na ti mu no aha no ni so funi didi nkomo so ye di nkomo bebre no se me fa me hu manyame ne nyame do me pa na se kamiti se nka me tonyu asore dem kra na ke beboa me so na tama ni riso no ne ye kwefo ne tonyu asore dem oh yeah atantu be kai kwa enwom ba ko nwi ha me tonyu asore dem o nwi ne ye kwefo ye tonyu asore ye group ye ko Sunday na ye ko tama ye pama tare ba ko na ye tonyu ni didi nkomo bebre so what you say nti no menya bad said obi beka say na gay de wo ye hu ni hu a wa ye ne de a na wo ye akola bone wo de akora nye imagine say sofo ba wana beka to sofo ba enye na obi beka sofo ba de wo yo sofo ba sofo e ba ada woni bi neti ana ye me ni be ni sofo bi ana me kwa asole wo no na ne ba no
Accra ketewa no ene ya Accra no wa wo sen wa wo 2 osesen penyi na oka won so wa wo be 3 ba se nti ade so for ba de oni kote o so for be di kote ba edi so for ba no eni kwa sen ko ya akola bone ba ebi wo ha omo ye so for ba omo ye gu ba obu wo so onye atanti ade a wo ye no bebrebe obi aka cho se da chu betimenya body side effect and asa se side effect bi eni obi anka bibia nkyere me sa ba ade omo kan ne se ana wunya be ma ne ntena ana wuntimi ntu kwan ana me so me ma me no mutire nyina obi ehu me ope so omo na ne meti no munim ha o misu ba sitie ti wo ka na wabonte se ge radio wonye tattoo onu hunti no onu wonti ofisi me na one meti ana me so wa mbe me a misu ba ba wo be me omo be me nyina ni misu ba se de onko fa ka nya sa na meti ana me so nya sa na meti me wo be me na obe mu misu ba ba oni so ohye kakra oh yeah mani so ohye ankasa nya se mani so ohye ba ma o me kam ya me nkan ti wo nkan ya me nkan ba be kam de a tattoo draw ba ko bi e cost o say tattoo de ne body o sa we nkwan pokra no we nkwan e 300 cedis sa oh yeah we lab keke no for la tebe 200 cedis de nkra se omo wana na me ye tattoo ntine na se me kwa wotete so ma me kakra first tattoo ye we me ya che certain se me ye no be 700 cedis 7 million oh yeah me ya che tattoo me tattoo ni body o ntu check o tattoo wo ho ye betima ye wo awdretri o idonyame ebi tattoo ko metim kra dia tassase oh yeah no kra make no the way tattoo bi anim se tattoo ni body wow ana me tabe baby am yem tattoo no so nipa na my e wona me yem tattoo nyento me kwa price na nipa ne ba o mo de be ma no no on fa ma me sa tattoo ni body papa the way tattoo bi yo tattoo be won bibia no tattoo ni body hwe emi mi tattoo me ho de ana me manye ni nyina da ko ba ko okay minya ska minya ska na maye minya ska na maye ma me ran ko minya nwie ye pese me ye bi to me ton ana o tweso no me tweso no pese o tweso no de tattoo na ade na akodo ato o tweso no on se tattoo ni de wu hu ade kra ba dwulo on se ye book uko na uko ya ye book omo body ni bia ni tattoo omo de ye tweso wo ho unufu ho e de ye wo ho ti de wo pe no mu di book ni ma wa na wo tu su de wo pe be so on se me tattoo nya flower asa flower ko dwi bibi nto me ho a ase ebe ye eyibi nti me bibi ye flower da un se de ni important pa wo de ye sa tattoo dabi e me fenti na me ye ene nya de obi be ka so me obi timi ka se me tattoo me ye me nu me ho da ko ba ko da okay o ka se tattoo e wo hu idie etu benya wale ani sa da na be ka sa da na me nya sika me ye foforo ana m tattoo me ye na ese me hu ni se ese also bu aso wa ye tattoo na se wanu no ho nkasa wanu no ho se bia wa ye tattoo ba me de me nu me ho da se ma ye me tattoo ti mo ka se wo ka me tattoo asem kwa fa na wo se e hye me nkran enti na se me ye bie na se wo no de tattoo na wo ye no enye se obi nti na wo ye o dabi mi anu nti na me ye o ye ma wa oni padua oh yeah me boy kwa na me ex bia na me ne team because me ko ye tattoo wo so wo mpene okay ba me ko ye se nyo ne diska na ma me eni ba won so na ma ye usu ntimi nka hwe na ta enye ya ya papa the way tattoo ni me se tattoo ya tattoo nya ya imagine say ye de panie di pamadie ana panie ye de woye ye de wo ya record hospital ye de woye enu bi na sa ano ne tie na ye de twiro ho okay nti enya ya ebe na panie kura wo kura ne te wo sen ebe ya tattoo ya pa na me just me mani eden na me kura me nya tattoo kura nya fine da me nya tattoo smoky da me ye tattoo mani rare me tell them ya boy na me tattoo no say mani eden o e be makura ba kura no me tattoo kura na ha o mesi aye ba me ye tattoo ya mutimi dwon so fam me dwon so obi wo ha na me tell say obi an star wo sitie ni padua no ti me ni te be me ko ye tattoo boy ne die say wo de wani eden o be makura ye tattoo kura na anyi ba me ye tattoo a minimum say tattoo me ye den ya me ye awie okay sa na ye ni shemitrim okay say ye den me ye awie na tattoo ya de bi aso ukoda na ye he na mistake akra bi ba untimi nya ho hwe
ye na be ye kan ti meta so be da wodi ni aye na ade na ye fe so what you say ti meta tu de enye obi ntina me ye meta tu me ya me fe ntina me ye ene ne ya akra me nya me sa ye ba me nya ska Atati e wo ho na odu nipa mu anipa ha se ne nipa kan ho asem oh so me kan asem boni afa me ho ba enye na obe kan me me ne me ti o se me de obe kan nya sa na me tie ti me o kan nya me ja so what you say me enwi me ku o we ye ku se sen me ye ba ta ti no me hu ntino obe ka se me ye bad ba nya sa na me tie se me just say omo be me nyina me na mfo mo be me ni nyina ni me suban se me ye good papa good wodi emu ko say bi emu se sen oh me nche ne sen se me ye good se bia se ana me che e di ntino mo se me ye bad cartoon ntia ba me so me nya bad ti me namfo no mo be me no ehu me suban a o me ka mami die stay nkofo kana ho asem se wonye die nya sa na wotie okay me o ya madam fo na oba me nchen a bibia bi me ya ma agiane ede ma taro kono agiane memo agiane edi ede na ope se asem ni bi bibia obakra betimi metima mo ata na me ne me yetia na me ka no asem na me ne nete na ma akra bi ba me nchen okay me obi a me ye buru mi penipa me nipa oba me ase oba me nchen a na bia mpese obekwa me onso bu ase obi ba won nchen ase na ne ho ye wa shi bi me nya sa de no Thursday ge me ni ge ni hia o ni ye group program bi ye ko meeting na ye pool okay ana me di hu girl no na girl no je me number sa ta na me boy ne net o me bia na me ka no that back mo na girl no ka so oba me nchen am so okay me change direction ana oba ye no na ko obeda wo sa ta me boy ne net o no obeda wo nti obeda no me nya lie ma no ana wo call ye to ko e ntima me da wo nti yes ano then item bia na otimi ba me nchen be di be 2 days me nka hwe na me nya me na me boy net o no obeda mo dem oh yeah obeda ye dem me boy nyina ada wo nya beda na we boy na di oh me de na me obi a me mpedie sa o sa mpedie sa se akonya ebu okwa me timi ni nyina ada mpaso fita adwumboni ni mitrim me ye free tina gere ba me nchina oba no oba otimi be di be 1 week me nka sa se enya me ya te se bia me na me boy tina wo bia ba me nchen no how sa de ni mitrim na me di gate na me oba me nchen na oba me nchen enti me ne me boy no me ne me boy ja ye ya ti di de me won santi mi sa ha dan foforo no me boy ba akona me nya ne ha dan from am no na still na ma akwa nda so ba me nchen enti madam fo ba akubi onzo na ye ge na dan fo no na me ni di nkoma na me baba akubi fra Accra so be ba me nchen okay na me ni di nkoma kan se yo yi kura so person ba me nchen yo ana so oh okay wate na so no ni me di nkomo bi ana o sinti minimum say na girl na me pese me boni din ana betima boni din aha minimum say girl na oba me nchen no o me boy ni number obi wo boy number senka na minim anwi na me madam for no wo na oba me wo how say wonya me boy number Ataa no de minta wa chichire say bi kra ebia waba wo ana number de so obi wo wadamfo wo boy number ne de nka hwe e ka bibi pa enka hwe e ka bibi e dey say wonya me boy number na den su eni so wonya wo boy number da bi say minini ni sa aglo no me na madam for no ana oba me nchen wo ne me boy ne nye eyi ntia dey say wonya me boy number bela me nim na so what wo boy no so na dey wo number ne number man na obeda no mama nkan wie na me fan kosi okay I don't mean him say give me boy number and I'm saying huh what you saying minimu da was see the omu gina wo ana boy no e feel like girl no so wona me mako apamo me okay enti ana no ka chile girl ne say behwe mami boy ni na e feel me no no say na we na onya mami boy number ana osin ya de ndi on wa nka de kopoti onya ne number no osin ya behwe mami boy na efrefe no mami o say wa pam mami mpo na me pa acha man ko so ontie na me say minimu da se na ge ne wa the boy ne number okay to ka na ye me wonwa na me say
no sinti no person ka kire me da ba no ohun a obesi eden aka kire me o ka kire no wutumi busa wo boy na na se girl se me ko na me ka san wie so one na me flare girl no me flare girl no am pick na me year boy se message man girl no say hey na wo ede na wunya akosi number okay asana akwa ni se deny ba na akwa no ya akora poni fi se me ne me boy ni wo dem ma won how akwa ni be si aye no o te hye nioma bi ntale bi me se dide na akwa na te akonyam na me boy ni te paso na gena ko ye tattoo bi agu na ha enti na boy ni te mpa no so na gena so ti akonyam minim na me che se mo sa adwumboni ni mitim ti minim de na ekoso mu mienu wontam se bi wa mi pie e come on yesi bia mi pia akoba bi na majomo e bia mi kodware a be ko mu no dem e bia mi pia me ya bonte bia mi nim nkomo a komo di yes enti yete akonyem sa na me hu se boy no mate se boy ne kasa wasa ko yeta atu fura gu sisi achi e wona man kasa yeah so da me kasa e wona man kasa na ni bia me chie ma chi di ko share boy no se ge na me just say me peso me bibia obo se bia say so wona man kasa na ni bia me de ko hwe boy ni wa akire wono okay ti ge oni pem ka se na wo ya de nti wuti wonya wo hwe no ho as o da bi me hwe na me hwe tv na mani ko bon no se wa musi wa yeta atu fufuro am so wonye me boy na ka se na me engineer ni wo kwa bebe so fi se na me nkra na bi ba me nchia me hu se as wonya me nkra na obedi wo mo ti de bia na me ne ko se wa kwara ba nche na ho akono a se bema ye bema adan na so ni bema te dem na wo ma ema na me kire se na me kire se me ye obi a me ase adwumpo ne mi donipa me panipa sem ni sa we ni ntino na ye just se makola mi so me adwuni ni mitimi se makola be ka se me boy kokodo ma me boy adi no okay sa adwuni ne wo me tina mi so mi se me boy ne so nya sa se adwuni wo me tiri no enti e ko ba sa na woni me fra me se hey me kro mama tetwe mi ni ma ase wa mama ma di sini ma bi so na tama na akra ne bo no kra no me boy ni wa ha akra timi hihye bikini eni ma bi di ye video o ta be ma bi wa ko be ka se ade aga ne ye no me mpe ade na wo de won so anka nche ge se ade a wo o na me kire se me sa na me se sa nyuma ni mi trimo okay sa akra ne betima ya sa da na me boy so betima ya sa nte ye just ayi keke okay na me so enti ebetima ye possible say akra no boy no ko nya akra no obedi ne fi se nka ye be ma bia ka akra no yesan kwa ko betima ka ache me sana betima ka ache akra no se ne ma na wo ye ne de mempe ti jana to ka obetima ka akire me se ka kire akra no se na se ge on se ene ma na wo ye no me ni nje ba ono wontimi wanka da otimi ni akra no sile edi nkomo ti se yes otimi ni di ntina ma adwin bia ni mitimi se bia meka se bia say so what ade say dem sikoye no tina me adwin bia ni mitimi to onje ko ntimi ni di nkomo so what you adwin mati ni ma bi se fi se tanke ye be ma bia ka nyoma akwa na yeye no ko beka se bia ade a wo ye akwa na ye bibia wontimi nka asa oni akwa ni di nkomo ti se obi ni nua bia na damfo aha so wo hu o am so ntia ma me free girl no ka chen se hey so wo no wakodan wakosi adi wo no ai aha what's that me makodoma wo boy adi me ai say tim boy na me ne nya fine me boy na me ni number ti me friend ni nua ga obi am ka chen say hey wo black osi no akola oba me nchen no wadi no ti ka chen say nyame e be chia ne kade embaye na akola Ataa no me we di anya ntu anima eya adwuma collect eya adwuma ebe ya adwuma ebe ya adwuma de tin anya adwuma woni be ma jai na wakwala na ne wo ho akola ni mumu afachi akwa akodi ni kotia ene ne house akola ni mumu akwa akodi kotia ese me boy am ne te na akola oba me nchen ade ye me ya no mitimi kasa akola onyi na obedi no akola ne ho be na akono gwe me de ne ya de akola wo ndwale wei no ho serious am ne anya sa na me serious am sa me ko if the mitimi di ma adwi bu asem bi se wo akola onyi na obedi no abue me de ne ya de akola wo ndwale wei no kankan wei ite yesa no na mtinti wako akola usu wo ndwala na ho bo no wadi no tema se koye he ma akwa ne kwa ne nya fine me busa akore se wo wakosi na makachi me se akwa ne dina so oni ge boy ne number da na me chiche yishe ma sa akola no
ya akora bone e ya ade a wo ye wo ne boy ti a na wonya ba wo nche 1 2 na wo gina o de wo be ye de bi obeba wo no de wo ho abehye wo boy no na boy na di no so what you say aha nte ba sa na asa ye me ya te ma me ni akwa ne kon dije he ka che ne se me hye no ba bi se ekima be di no bi busa akwa no busa akwa se wo ye no nya kosi number ka che me se wo di boy ne number nda okay ama me ye recording the man ma girl na o gina wo na de se o mu nyina o ye nipa 3 na gina wo ono no ka ho atre ana ono no ka se be bie da no mu to ka kire o mu se ni sei ba nipa na obeka asam ne kire no nipa ni busa na wo se nya ne kure so wo boy ne number okay na wo se wo nka ne kure na kwa ne de nkene ye ka me mu se ya ka de me ya kwa no da bi o ata me de me ne ma hwefo nyina da bi de me ka no ntima si o ata odi bem tie ye ka ba odi bem ba de adwene wo trim se wo no boy ye jai ade abiem na obi be ka kire wo se ye wa yi ni ye pillow ni ye na trans tene ho ye ye pillow ni ye mame ade adwene wo trim se akwara wo ne boy ya wo ne jai no akofa kwala ne tia ade ne house wo sa akwa akoko ho ade ye me ya ne se me na me de akwara ne ba o ana ensem aboy ne kafa akwara no onye se me na me ne te wo no mitimi ka se mitimi di ma adwubu se wo akwara no nya na abedi no o se akwara we ne ho be na akono ne twekora abo he we akwara wo njale asa ensem na wo keka no eni kwa se wo ka okay bye minima de konto wo keka sa tade ntina obi a wo nim adwale a ne ho bona wo mfa ne nya hwe nti de ntina fe de wo se kodi no ena ya meja se ma me fele boy ni busa no me boy na ma fe me fe ni nia na me keka me chire ni nyina mu chire no ana o me no se oh ya na me se se wutimi bi onu kasa e chire akora na se che wutimi akodi akora ne dia na so me chia ka pa se na me keka ni nyina chire no enti me kwa na me nim na sister biti ye feel na me pena asem pa for ekotire fi kwa anche bia na sister ni tu free wo ti mo wa na sister na free that me e ko program otakwa ti mo wa na sister na free me ana was so what me nkan chu na me ne blood ya asem ya tu nanim so won kan chu me na me say dia o sin ai o pa chopa pese me nsambra na wona me ntina me se me nsambra na me ntimi kwa na asem ko ni mo ansa na me be ka chen se na wudi mu se akora oba me nchen kwa no wadi no so what say na sa akora na wo ka so di no wo evidence many evidence be say many evidence o by ne nam fo na no mo nam no na ma mi hu evidence na nioma no wo yeye wo boy ni wo ha nioma wo yeye no wo mfele hwe se ke bi wo ba wadanfo nchen na ne boy wo ha like ebe yo fele kwa so be wulo wo ho ata de na wo momu ma ne kwan e ma lady ni wuro no ana me kire se adwun me me se adwun papa ne wo mi tirim ana me ni adwun bone nchen se me sa de ne me nye se me mama danfo boy edi me ti me so me ni adwun sa ne se akwara betima ma no kwa ma boy na di no ana me boy na me gini di so me ni so betima ye sa okay so what you say ni ntina na me bibia ni na adwun bia ni na se no ye we nyina no kora no ana de crop particular ma me sa hu sa akwara na nye se ne na wo no mo na me nyina sa na ye se wo ye na me ni suban di ene de obi ye fa se obi nso na ebia wa plan se ogu akwara na nimu a be de no ana me se na danfo case ni ba ye no obi aka ne story chile me say na akra ne ba me wo no no mpese mo kasi sei ba bi obi o mo kan mo se bia enye se bi ya no kro sha uni before pa oti ya no ka sem cho o pa oti ene nyame fa sa ma akra na me ka na sem no ma se watch we krentenyira o adamfu be ka cho se o ko na ka me pa ka chen so kwa ne watch ne beti ayere o ana on ti bi da ana oni ma gonta me gini di ye no we say get na no one nam no ka sa asem che no get no ka so di bi di no bana oni da bi enwi no kre ada no obi di bibia di obi na wa hu se wo na danfo wa ba we nchen na do me say ana me che se case na nsi a ka me nim o sa asem asi no na obi e ka ne de afana ba ka say ai me kra na eye me wan kra se no boy ite na ma we ba wo me kra se ni se no odi ye mi o se me nwi tie ti me nyina chena me na me nim hwe e jama me free boy ne wo no e be ha dan foforo ne se na ma akwa na ba me nchen na me nim se na no wo ye se ni wa ye ti no ma ne kura be kan nsa no ma hu ma nte ho asem o ko be me se girl no be ka chem se sei
ansana me na ni nyina me da so magan enti unim wasa ba me woni say no ansana me boy enti ba na me boy no na wompa akra na asem boy na me ntisi no no wompa akra na asem fi say anyoma akra bi na akra na ye dide na me ni wo me pie ye me 9 to e she no tam 9 to e she boy ne say na me ni woni ti wo yes na po she da pija 9 to e no e course no won she pant won she bibia boy ne ka chiro yes e fru wo yes na boy ne na ti e no ne kasa ata bi film enye se bibi wo bi men ka say film bibi si bibi wo ha e film e mu enye ah kwase bo se be ma me ti hey enye me na me se maka me hontam na wi ya oba to ho odeda ho no aka chem se unni twewe me say wo yes ano wan kan kire mi o e fru no ka kire ne say ge na wo me nchen no tie ge na wo me nchen no on peso beba me nchen mi ma me kwa me ne me boy ne koye tade ntina me pesa ade no me tade madam beba me nchen ya fa dwuma di ni mra na wie ba no kra ni nyina ne say wo na wo ye mistake no mistake na me ye be ma de wo na ne so oba ha ma we ka say o enwi di obetimi adi na wo di adanse say enwi di o ye de kra oni tie enti e bia wo aba ha several times and say nipa bebre na mfo bebre say ma mudi nkomo kama di bia nka mbeka me boa enti example nkateni enti nipa enye ye kan say dua na wa ma wakwala akwa wuro no ho akopeja ne pant akwa kire no ene say wi se ka modem on so nko ntimi nya sa ade no enti wo na wo ye mistake ena me just say me na ye mistake ana bi dwuma de ni nyina ese mi di Enwii papa chemicals Ataa nkomo ne eda ebe to as god ne nkomo ne de ede owo nkomo di Ataa nkwa ne obi ani ni di nkomo a utimi kan wano tumbe wa na wata be kan nyina ama Ataa be kan no Ataa will make you feel 24/7 Ataa is in the building. Say did you understand Enwii social media no Mami GH model stripper TikTok, Facebook, baby, I don't Mami GH model no krana. So subscribe to the channel, copy the link and share to others. Steady bring me papa, still bringing the beautiful ladies in Ghana. Oh your banner one for now my program we say so I numbers no gusu no betimi afa no abaso. Nyame sha no kan nyame pa da pa ibehia. Bye bye. Aha, G K Obeng Hebal factory side. Ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enu no bebre wabonten nanso de ma ye de danso no se ye di nubuna hahama nwinsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes sen no no di bi from aye nwinsin ma ne yakama bosume we mama no mesi muntie ye di dua bi aba ye frane damana ma bo frane pa de kokwa hu ye damana ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye dua de ye dwuma chenhwe ye di bi eni nubuna ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa na sho so ati ase no doso mintimi kan bebre enso wo a okwatimu free so kwate fon anaso watwetwe obema ama obema ne ntimi nya dwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema misrew enkotues kakakaka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver wardrobe mraw awo ba bia uwo bia ye delivery service awo Ghana ewiase ba bia wo bia ye deliver wardrobe Ghana ye maw a day delivery service means 24 hours achekwa 48 hours abroche say ye bonne mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week. Say after order on Sabeka. A fay moi, a mudia don't want dance search for from Yamisham no Yamukase and Mosunti and a G K Obeng Hebal. If we are singing our Tienka. Me pesa do any a shady. Ah, G K Obeng Hebal. Said the medical catch on a no Dawson. Ne se ban mema who are dimwa, you will no be bled, what mema. Enwii anosan say yes resu duenti eje na dwuma ni different we ye mema do sorry man power capsules menka ho asebebre na bema wo de wuntimi ni twaye kwatani se twemu anadwo bema ade bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection adro ye ni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwa na yare for AC for yes try na ye infection do no bema akote phone so free kwati mu ba bema won se okote nso atu egu mu prekesen just try it and see o de ofra chechire wo hawo mu na moaye we ye G K Obeng koko aduru no ye koko ye wo mu miensa we ye de edikan obi akoko na gu ti sensoa menka na aduro we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we G K Obeng waste G waste aduro we
ade to kwan bebree because aduro na adwuma na ye different obi a wabubu odompemu ha wontimi nante stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we prostrate doctor na echire mu no we prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to be mam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate Johnson be fru ebeba we BP diabetes and no dos we cocoa are mama chim kakra obi a oyam odin obi a mama ya hye oyam obi a niam bia so oyam no so antimi ofaduro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obetwa wo to wankasa amaman uwia ya ahwemu ansa no afrahye na next time watimi adi ho adanse ye wo maduro so bebre eno na dos no spam kate de make a chon say my message kan wo hawo obi ho a de na danfo bi no me ye age no ti se we o se no twa to an de aman wa mu so adanfo ne ha no adanfo ne di adanse no bi a na adanfo ne ha we STDs no anom STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to an aba e bi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew frɛ number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro gwa se yes ye atwa duro no sa fa send yen na ye hwɛ sa mpa duro na wo ye no ne ba ya ye be mu odi twe obedi twasa de obedi twasa de awone pankasa ye de sra so nua na ye adwuma ti bema bia benum ya duro yi no wanu watobi na bia wonum kwani mu na de won se won hwa freme na me kire we bia na bibi bi tia ho a wo se ye boawo nyame hira no omo awo ai mi papa jich catch me